Mkhathini yongibambele eBhayibhelini lapho ngokaShembe verse 1 iyothi mayiqala evesi ithi nensizwa yakhe ezamtawunga ezasuka eGoli zehla zehlela eThekwini zifuna umuzi osekuhleni mayifike phansi umuzi osekuhleni zathola kaNcube yasikhomba enkosini mayifike phambi kwesinani sesezulwini zokubika zithi inkosi oba silapha siyahlupheka siphele iminyaka 10 singasiphamise isicoco manje lapha ngaphandle sesiphele inhlisi nakubantu sesizame konke besinakho akulungi yathi inkosi yaManazaretha khululekani bafana bami impumelelo yokuqala ukuthi nidle Sundowns angempela afika usuku kwathi kuphakathi nalo usuku legame yeSundowns yaseyifikile kwesabula izinsizwa sasithi insizwa kaNcube thatha ufonela inkosi uyitshethi ingavumi Sundowns esihle insizwa kaNcube akafonelwa yasiguqa ithandaza yasigobisa ikhanda ithandaza yathi Shembe ungamphenduli inhlekise kubantu nangempela izwi kaShembe laphumela ngalolo langa lelo yanqoba lensizwa zanqoba lezi insizwa lezi kakhe zamtawunga ambele ibonkosi suka